I le suafa manu malo Iesu le agalofa mamana, matou te fiafia ai e toe ofo alofa ma faatalofa atu. I lenei foʻi afiafi sa moa I lau sila mai moa mai ma lau fita faafogafoga. A o faagasolo le tatou faasoa faapitoa I afiafi o asitonaʻi. E talatalanoa ai ma faamatala a oaʻoga a le ekalesia katoliko e maise o lona faatuatuaga pe ona tuuina mai ai e Iesu le agalofa mamana e ala lei lona ua apostolo e o ai e fainuu ma lava masoo ma papatiso le suafa o le tamā ma le atalii ma le agaga paia ma o aʻo mea uma na ia polo aʻi ai iā te I latou ma lana polomisi po launa tautoga e iā te I latou ia so uma e oo le gataaga o le lalolagi mea lea ia malo afua ai laʻua maua faafetai mo lenei avanoa faatalofa atu le paia o le ua setaulaga ma le tuaiga sa ia o le ʻaufaitofi o lo lotu o so o se faifeʻau ma se faafeagaiga o loo faapopoga mai moa mai ia e maise le lava loa lo tatou atunuu mai ai mauga tetele seʻia paia mauga iti a o lenei foʻi afiafi ua toe maua ai lenei avanoa e soʻosoʻo ai la tatou ula e ala le faamatalaina o le vaega lona tolu o aʻoaʻoga a le ekalesia e ala le tinā paia lea ua faaigoaina o le 4 MARIANS DOGMA ia o le vaega tolu la o le tatou faasoa o leu tatou ua o mai I le siʻitiaga mamalu o Maria I le lagi muamua o Maria Maria tupu e aunoa ma le agasala ia ona sosoo ai lea ma Maria le tinā o le atua ia ona oo mai lo lea I le vaega tolu lenei o le siʻitiaga mamalu o Maria I le lagi pe ia ona fai atu e tele na taule maua le tusitusiga e faatatau le tinā paia I le afioga paia a le atua peitaʻi ia e matua maumau tutū le taofi o le ekalesia e ala lei lana aganuu paia po o le apostolic tradition e maua umai faamaumauga ia e uiga le tinā paia ma faamatalaga I le valaauina o Maria I le atua e avea ma ona ia lava tinā e tupu e aunoa ma le agasala ia ina ua maeʻa la lona soifuaga ma lona valaauina le leolaga lenei ia ona faapena foʻi lea ona aveina I le atua lona ia lava tinā I le lagi tino ma le agaga ai ua manatu e aumai le faitauga lea e maua mai le tusi o faaliga ma taʻaupu e 10 ma le tasi pai po 10 faauau atu I le mataupu 10 ma le lua ua faavanoaina foʻi le malumalu o le atua I le lagi ona iloa atu ai lea o le atolaau o lana feagaiga I lona malumalu ona tutupu lea o uila ma leo ma faititili ma le mafuiʻe ma le ua toʻatele ua iloa foʻi le faailoga tele I le lagi o le fafine ua ofu I le lā o I lalo ona vae le masina o I lona ulu foʻi le pale alii fetū e 10 ma le lua ua tō foʻi o ia ua faatigā ma alaga I le tigā a fanau ua manatu e mai le tusi lea o le vaaiga na vaai ai le apostolo Ioane e tautataʻi tatou faamatalaga e uiga I le aʻoaʻoga lea a le ekalesia o le siʻitiaga mamalu o Maria I le lagi o le tausaga e tasiiva 50 afeiva selau 50 o lona uiga o lea ua 50 mo tupu tausaga talu ai pea 70 ioe 70 mo tupu tausaga talu ai talu ona faatahua I le ekalesia ma declare I le tamapaia o Pope Pio o le 10 ma le lua Pope Pius XII le sulufaga lenei o Maria ma lona siʻitiaga mamalu I le lagi o le tele o isi atunuu o le atu Europa e avea le aso lea 15 o augusto I tausaga uma maso malōlō
o la tau fo ia tunu ona o le whaatauaina o le sulufanga le o le sitianga mamalu o Maria i le langi. Ia a o le tātou lai tūlangi, o le alawe whaataua le kalesia. Ia ai le avea maso malo lo lo tātou fo ia tunu ia ma tunu o le ne ia tu lau tātou no pia iai. Ai o le whamatalanga e winga i le whaamaunianga na siitia Maria i le langi tino maleanganga. Pepo ona whaamatalantu o Maria e le ngata na soifua mai o ia i le lau walo lona tina. Ai na whaasawina o ia i le mana o le atua lava ia. Mai le ang salatu whaasolo o tātou lua i mātua o a tamu ma ewa. Le anga salale na e a fia hei tātou malava. Po le a lava le lanu maringa ngana o hai le atu nuu e a fia tangata soifua. E pau ale o le tangata na whaasawina mai le atua mai le anga salale o Maria le tinapa ia. Ona o ia na whaifa apitoa e le atua lava ia. E liu tino tangata i le atua ma avea ma se tasio i tātou vanga nā le anga sala. O le va ingala le na va ia Ioane le sopele a o ye le motu o pantamu. Po mai nei va ia le langi wa matala po wa vanoa. Ma ua amin wa ia va ia le langi wa vanoa ma ye loa tu le malu le antua. Wa matala ma ia va ia le atola au le whenga mana tua fo i Samoa. A tātou tala nolo le atola au le whenga onu tātou mafau le atola au le whenga le na whaatonu le atua ia mose ma arona e fau le la au le se kima. E le ngatala le fau le la au se kima le atola au le whenga ai kava i le aulo le lei. A o mea sa i to tonu o le atola au lea. O le ato po toi a reto, o le to a rona, ia ma papa maa lua tu la fono se fulu. O mea nasa i te tonu le ato la au leo le whenga a o lunga la, sa fau ele no fua e tau le no fua le alopa, ma whaatusa i lua o ke rupi e whepi ia i o la apa au, ia mo la mata e whaapsa ngai, e wha malu ei le no fua le alopa. Le no fua le na e whape mai le tala, alau tu stala o le whenga tuai. O le no fua le na e fioifo i eile atua mai le langi ala i le au, ma fio e lungo le no fua lea. Ia ona whape nā lea ona o atu ia la was taulanga, o le au sale vi e osi le taulanga, e tono le whale whetampai i lungo le whatawhai taulanga. Ia ao lai e to tonu i le vaenga le tau le vaenga o le pa ia, Holy of Holies. E iei lai to tonu i nā le ato la au le whengenga, o na vae lua le pupuni a o whafo mai, e iei le whatawhai taulanga. O le vaenga la le na va iei e Ioane, i le ato la au le whengenga, e le o le ato la au la le o le whengenga tuwai. Ina ua wha au le mori mau Ioane le mata upo sifulu ma le lua lea. Fa mai, o le ato la au le o le whengenga le wha matala Ioane. E le o le ato la au la lea na hamo mai e le au staulanga mai le mongo sinai e anga i atu i kanana. Ai o le whawhine. O mai o le whawhine e ofu i le la, e tū lungo le masina, a o le pale i lona ao, o whetu o se fuluma le lua. O le whai longa o le se fuluma le lua i tu aingo Israel. Ai se ale me o whamai Ioane o le ato la au o le whawhine. Le anga foi o le ato la au o le whenginga tuai. Le na hamo mai la ustaulanga mai maunga i sinai anga i atu i kanana. Ia o mea la nasa i eitutong. O papa maa o le tūla fono i se fulu, o le to'o a rona, ma le ato po toi a reto. A o le whawhine la lea, e wa ai Ioane. Sa ia tau aveina le tangata soifua lona laualo. O Yesu le ngalofa mamana. O le atoanga i lea o mea ia sai tutono le ato la au le penginga tuwai. Le atoanga le na. Awa o Yesu, o ia o le tula fono, o Yesu, o ia o le ostaulanga sili, o Yesu, o ia o le areto ola na luifo mai le langi.
le fa mai Yesu o se ai le nei a reto e ola ia e whapapa. O le fulfillment la lea o mea sai tonu la to la o whenga tuai. Lea sai tonu o le lau walo o le whawhine lea. Na wa ai ia ioan. Le alalala na e whamai le kalesia o Maria o ia o le ato la au o le whenga inga fo. Pa leni le leile ato la au le whenga tuai. Ma le ato la au o le whenga inga fo. Ai se ale mafu anga ya lai ona le i. Ona le wha maonia. O le ato la au o le whenga tuai. Le tala noa ma iei o ane le tusi leo wha alinga. Tato wola i le lua le mata paio. Ona o le tasi lea tusi e le mau e le tusi a o toui e lau polotsang. O tusi ana ve ese Martin Luther. Le fa pe mai Martin Luther lu. Ele la vea le canon of scripture. Ai le ai. O tusi ia. Na umana tusi ia le tusi pa ia matu fa tasi ile amatanga mai le fai ungo o le centurion na fa. Tau se lau iwa fitu. O tusi maia sa i tutono o le canon of scripture. They are all inspired books of the Old Testament. A le tusi lale makapayo, le lua makapayo mata upo e lua, a le tangwa fai tau fai upo e fae o fai upo e baru. O le tusi fo ilea, ua tusi ai, na polo a i ele profeta, e tusa ma le faalinga na ia maua mai le atua. Ia la uina le fale feta fai ma le ato la awo le whengainga i le mea e alu ai o ia. Sa ia o atu le maunga na e ai o mose, ma ua nei lo atu ai le tofi o le atua. Mana tua le maunga le na e mose o le maunga o nepo, le na maliu ai mose. Le na ave le atua, pa tone le atua e alu lunga le maunga le o nepo. I le si tuo o kanana. Ma va ai e mose i le nuo le folofolanga, le na tautoa i a apel amu malana whanau. Le na whetala i le atua na ona e va ai kanana, ai te le o iai. Le maunga la le na alu el profeta lea. Pa mai lor fai po e lima. Ma ua na ilo atu wai le tofi o le atu fai po lima. Ma ua o Yeremia i le mea. Ua na mawai le ana i le papa. Ma ua tu uina i ai le fale feta fai ma le ato la au. Ma le fata taulanga o le mea manongi. Ma ua na punitia le ngutu o le ana. Au nisi o e na mulimuli atu i anta ia. Na o atu fatasi i le fia fai loa ina lea. Fia fai loa ina lea mea. Ua la tule au maua. Awa iloa e Yeremia o na ia awa ilea i ante ilantou o fai atu. E lilo le na mea se ia o ina wha potoina i le atua le nuu ua wha taa pe apeina, ua taa pe ape. Ma wha ma ngalo i ante ilantou. O na wha alia lea e le atua o mea ia. E aliali ma iai foi le mamalu o le lii. E iai foi le ao e pei o na wha alia i a mose. E pei foi o na aliali ina ua tangi atu Solomona ia whaapa ia ina le malu i le atua mamalu. O le tusi la le makapayo, lua le makapayo mta au poe, lua poe whae o le malu. O i tonua, le wha matala mai ei le mea le na avi i le ato la au la leo le whainga tua. Le taimi le oso fa inga Nebuchadnezzar ma le malo o Papelonia. Le wha tama i anga leo o le malu. Le na balo ia Yesu. Ai le maliu o ia. Le na fetala Yesu. Ma tutulu ma fa mai Yerusalem mai. Pe ana e iloa o le asoe a si ai oe. Se manua e te le whaata mala. Ma whaile nei aso ma. Aso ori i ante. Oe peitai. E o mai le aso e te le to iloa ai le menei. Mai le to ti e le si ma ai lungo le si ma. O le winga le na o le balo anga le a Yesu. E o mai le aso e whaatama i ai le malu Jerusalem. Le malu na le fai ma mitanga o so o se iutaia po se tangata Israel. Wa o le fio anga pa i o le atua. Le la wo o le taimi e whaatau nuu ai. O na polo ina lo lea ma o Sofia i le nganga o le atua le profeta Yeremia. Ina i halu ma ave le fale feta pai ma le ato la o le whea ngenga whaatasi ma le whatawhai taulanga e wha mua i mea manungi. E ave i lunga le maungala le na o ti ai mose. E tanu ai pena nai. Le la na luatu ia.
le profeta manana matapuni le ngutu o le ana. A o le la i tangata na muli atu e manatu ina ia whailonga ina ia o mai le taimi e toi whawai Jerusalem. O na whaingofia na i lore mea lai la tola au whenga e o toi au mai. A lefa mai le profeta o Jeremia e le toi wa aia le mea le na. E le toi wa aia, lolo winga. E le toi mana o mia le atola au leo le whenga tuai. Aisea. O leo le a fio mai. Ma whailo mai le atola au le whenga inga fō. O ia le na te tau aveina le upu lea wali utangata. O ia le na te tau aveina le osi tau langa sili o le langi ma le laulangi. O ia le na te tau aveina le a reto le ola na fio ifo mai le langi. I le tome na o mia le atola au le whenga tuai. Le ala na alfa mai le apostolo Ioane. Wawa ai le langi waba noa ma le malu o le atua wa matala. Ai le atola au le whenga inga. Ai le atola au le. I le atola au le whenga tuai. Au le atola au le whenga inga fau o le pawhine ofu le la. E tū le masina ai pale i whetua se furuma le lua. Tasi le nafa ai longa moli mau. E taua mai ai an tātou. O Maria e tinao le atua na tupu e au noa ma le angasala. Lai soifua i le langi ma le ola e whaapapa. E le i maliu Maria. E le i maliu. Whawhena na oti le tangata e le eise angasala. Leanga o le taui o le angasala o le oti. E mele apostolo Paulo a tō le tu ina nau whanau le angasala. A tō le angasala whanau le oti. A whaila o Maria e le eise angasala. E le kaula ngauki Maria. E le tatau o na o le oti i a Maria. Hala na whamele ka le sia. O Maria na siitia i le langi tino maleanganga. Ona i le mawhai o na oti se tangata pa ia. Le whamaile are ka ngelo. Hail, full of grace. The Lord is with you. Mai. Se ua lofa le wa lofa ina ua tumu oi kalasia. Ua ia te oe le ali. Tasi le nafa a maunianga. Maria tupu e au no maleanga sala. Ale va inga lena va ia Ioane. I le maunga o pātamu. O le wha maunianga le na. O le siitianga o Maria le langi. A wā e leo to iai le atola au le whainga tuai. O le na tānu mia i le maunga o nepo. A o le atola au la leo le whainga fō. Le wo o i le langi ma le ola e whapapa. A tātou wofo i lai tātou te whai tau le lua Samuelu ma tau poe ono. Se tātou tilo le atola au leo le whainga tuai. Le na alu tā vita i atu maunga o Utah ma aveina e ai le atola au le whainga. Se wha whonga meso tango e whai tau watu na i mau i e wha mau ni aile le tātou mata upu. Tango e whai tau watu na i vaenga ia. Wo i lātou i le me sasai saito ana tano. Le ai kako wai po iwa ua fefe tā vita i le lii le aso. O whai ane pe ea o nao o mai o le atola au le lii i antau. Wa le mawhai e tā vita o na au mai i antaia o le atola au le lii i le aia tā vita. A wa aveane ai e tā vita i le fale o pete e toma. O lo sātaka, o lo sākata, o na tuuai lea o le atola au le li. I le fale o pete e toma, o lo sākata i masina e tolu. O na whaamanuia i lea e le li i a o pete e toma malona ainga uma. O na tauina mai lea i anta vita le tupu o whapea. O whaamanuia e le li i le ainga o pete e toma. O na a toa ma mea uma wa ianteia, ona o le atola au o le atua. Nā luai leo tā vita ua abea ele, ma le fia le atola au o le atua ai le fale o pete e toma, i le aia tā vita. Wa uma ona sāwa wali ye na abea ele atola au o le lii, i la sanga e ono, ona whaitau langa lea o ia i povi ma manu pepeti. Ona siva lea o tā vita, o wha maa losi ai lava i lumo le lii, sa ofu tā vita i le e fota i e wawai.
A tātou titulura le whenga tuai. I le atola au le whenga le sa tātou whaitau ma whaalongo i le mori mau mai le lua le makapaio. O leo wa abe le atola au le whenga mana nai le maunga o nepo. Ai le i ola le taimi lea na abe ese le atola au le whenga mai le malu Yerusalema. Ai mana tua hoi le atola au le whenga le na watu le whanau wa Eli o Fineaso ma Ofeni. Fineaso ma Ofeni. Ina ua whātau i lalo e Filistia i Israelu le taua. Ona ami le e to ina le atola au le whenga mai sa feu lalingo le mea. O Seoli. Siol. Siol. Na o ina sa yele atola au le whenga. Ona ami le to ina le atola au le whenga ina ia vea. A le taimi lea. O le e vai e Eli le malumat. Ono mai le whanau le to lua a Eli o Fineaso ma Ofeni. Ma mai le atola au le whenga le taua ia. A Israelu ma Filistia. O le mea lawa tupu. E ui ana au mai le atola au i. Ai le imanu malo Israelu. Na tili ehi ona matua tere le fasi Filistia i tangata Israelu. Ina ua le whaamanuia le atu i Israelu. Ona o le anga sala ua lanto paia. Ina ua umala le tau le ua manu malo Filistia. O ila lena le ilo le atola au lea. No lolo Filistia ma ave le atola au le whenga ngā le atua. A le mea ua tupu. Ua whapena ona fasia i le atua le mano tangata o le nuu leo Filistia. Ia ona o le atola au le whenga. Wo ai tupua o atua whapau o le nuu Filistia ua whaatama ia umai le atua e ala le atola au le whenga. Ma o fefe Filistia o la tūloa. Le mafua anga o le mele o tupu. Ona toe manatu ai le o toe whaafo i le atola au le whenga. Le lano mai ta vita ma watu. Ta vita ma tangata o lona malo Israel. A le fu lawa ave le atola au le whenga. Ma ua fasiote i le atua. Le tangata le sua whaia usa ona ua tango le atola au le whenga. Na fefe lo ta vita. Na folo ta vita ma ave le atola au le whenga. Ma tuu le whale o le tangata la le sua whaia o pete e toma. Ona ua fefe ta vita na ua ai. I le toa sao le atua. Ina ua pai le tamalo le o usa i le atola au le whenga. A le la ua o ta vita ma tangata o le nuu Yerusalema. A ua toi whaalongo mai. Ua whaamanuia ina i le atua o pete e toma malona a inga ma mea umasa i ante ia. E se le tā ua nei tala o le whenga tuai. Ona manatu lele o ta vita. Se i toe fo'i ai alu a vina e le atola au le whenga. Lea na toe fo'i e tua iata vita. I le whale o pete e toma. Ia ma a vina e lole atola au le whenga. Ma a vatu le i Yerusalema. Le nuu o le folanga. Mana tuola lena a vatu e ta vita. Tu le whale i le atola au le whenga. A helu ta vita. Wha mai paepa i lona maota. Oto ma whealu wa i ta vita i lona maota. Ma tilo atu i lalo. I le atola au le whenga i ngā le atua lo o tu mai le whale i. Lena manatu i ta vita. E te tau au na whaise whale. E tu ele atola au le whenga. Ia le tala noa atu lana au auna po le feta o nā tanu. Ia ai feta lai mai ele atua i nā tanu. E tau atu i ta vita. E te le whaia lava se whale mo au. Leanga ua toto u lima. A o so lau whanau. Na te whaia se whale mo au. E tu ele atola au le whenga. Lea lana mafua ai. Ona whaia le Solomona. Na tali o ta vita. Mana tua foi o Solomona le tali lona lua leo ta vita ia patsepa le ava uria. O inana mafua ai. Ona to ta mai le atua. Ma ia le whaatanga ina ta vita na te whaia se malu moia. Ona ta vita na ia whaia le tonga fiti. E fasiote ai uria le tangata ese. Ai avea patsepa mana ava. Lea lana tau tino ai le atua ma tau tō le atua. O so lau whanau na te whaia se whale mo au. Lea na whaatino le tupu o Solomona. A tato wa aila le tala le atola au le whenga tuai. O aile na alu ave inai. Le atola au mai o le whale o pete e toma po mai ole nu o Filistia. O ai.
o le tupu o tavita. Awai tavita, o le tamau Yesu le angalofa mamana, a o Yesu o le tupu o le langi ma le lalola. A whai lau ma whai e tavita le tupu o Israelu, o na alu ma ave na ele ato la awal whainga tuai, mai Filisitia e mesele le fale o pete e toma. Ma ave na e matu inatu i tonu o Yerusalema, le nu o le folfolanga. O le ala whainga ta ia Yesu o ia o le atua na ia whaia mea uma. O le ala whainga ta ia Yesu o ia o le atua li uti no tangata. O na fio mai ma ave na e le ato la au o le whainga inga fau i le langi ma le ola e paapapau. O le kanana fau le tātou te tau sinio i. Le ai masa whainga ta. E masa whainga ta o le fio mai Yesu. Ma ave na e lona ia lava tina. Aisea. E matua pele ia Yesu lona tina. E le nia awa ongala le kalesia. A o moli mauola ma le mea moni le wha matala atu e le apostol. Le anga wa o onga ia le kalesia. Mai ai le fi afe tau sanga taluai. Le wa lua afe ma le lua sultolu tau sanga. O lea lava e wha matala ma wha mamalu ma wha tahua le kalesia. Le SIITIAGA mamalu o Maria le la. Ma nei e o tala pe fo na whai atu le tātou wha asoa le fiafia na nafi. I le surufanga o Maria le tina wha noa noa. Our Lady of Sorrow le na wha mamalu le son nafi. Le ma nei e o tala i vaenga ia po le va o lea mawhatianga anga i atu i lesi mawhatianga. O le ma nei e o wha matalanga e maua i tala tu o le kalesia. Pela o le sola anga lea a Iosefo Maria ma Yesu anga i atu e kopito. Oka se tele o tala matanga o fie. O mena tutupu le sola anga lea. Na iei tangata na wha aola ai. Na iei ia mena tutupu ma bavenga na tutupu wa. Ma na ia. A pena fo lale. Le tala anga o le SIITIAGA o Maria le langi. O le tala ma lia ala ile SIITIAGA o le tinapa ile langi. Ia mana tua fo le tamale o toma le talton. O le tangata le nao le apostolo na fa mai tau nu atu. Ia wana le mau atu Maria. Fa mai e alu atu le apostolo le o toma. Ia e fai atu i ele i o nauso apostolo. Sauia tātou o se eva ai i lo tātou tina. Ai o aku wale se Maria wa. O si tia Maria le. Sole. I le anga i o ngimol mo le faianga. Ai mese fo ngimol le kalikongu ma le fa atua tua. I le anga i o ngimol ma salo. E fa mai Yesu ai ma salo. E tele mo se kalasio lo na ngalofa. E fa atu sa Yesu le tangata fa loto lua. Po le tangata fa leonga lua. I le mo le tangata woti. O le fie o Yesu le tangata e maua le tu e ngā winga lena. E matua wha lao toma lena. Na mauliwa fo Yesu na o te tuwai. Lai pa puni whai toa ma maliwa atu i te tonu wha manmila wa apostol. Ia le laua o sau toma ele iai le fiafilea. A le wha tua na uso apostol. Umato wa ia le li. Ia le wha mai le upol a toma. A le tu ulo tamatama i lima le mena tu i ei whao. Ma tu ulo ulima le mena tu i ele tau. O te leta le toma. Ia le la mali o tolo Yesu. Ma whai atu i ele tala na ia toma sauia. A mailo tamatama i lima e tu mai o lima. Ma mailo lima e tu mailo i tu. Ia leo wha pa ui lalo maifo ma whai atu. Lo wali ie ma lo ua tuai. A le fo maifo ma o le tala. Le wha matalanga le alai. Ia ngā lupa ia le kalesia. Ia lu atu Thomas. Ia. Mau mere kua Maria walu le SIITIA le la. Ave la wangelo ma le olkangelo. Wai. Ia ngā Maria le sona mana. O le tangata e pei o oe ma. Pawala me se hui tātou Maria. Ia ngā Maria na tupu e au no ma le angasala. Au tātou. Tātou whana nau uma mai ama le angasala tupu aso. E le mawhai la o na a fio Maria le langi pe o na a fio Yesu. Ala nai le wha o ngai, nai le upule o le ascension ya Maria.
Wa o Yesu nga ascend. Jesus ascend into heaven. Our Maria, she was assumed. Leupu assumed she's been taken up into heaven by the power of the Almighty, body and soul. Le refa mai ia tu singa ale tamapa ia leo pope pio se fulma le lua. O tu singa tamapa ia kau encyclical letters. But when Mother Mary completed her earthly life in this world, she was assumed into heaven, body and soul. Nei yo nei tala ma nei wha maunga. A whai tātou te tari tonu mai ai. Wa o lewa ve nei Maria, ma tātou lo ia i le langi ma le ola e whapapa. O lo wha mai paepa o ia le tū tau matau o lo alo Yesua ngā lopa. E peife ona wha mai paepa pat sepa le tinao Solomona le tupo Israelu. I le tū tau matau o le tupo Solomona. E a vea o ia matupu tau mai tai o le malo Israelu. O pat sepa la, o le wha ilo po le foreshadow lea, o Maria le tinao le atua. Awa o Solomona o le sonship o le atua. O le sonship o le atali o le atua na i tau toa i atavita. Nana au auna, wha maoni, pa mai le atua o le tangata ua malia ilo loto. Upula le atua na whai o winga i atavita. Nena tau toa i le atua i atavita o solau whanau, o te wha nofo ilo nofo a li e wha nela. Lo Solomona. Ya, fa Solomon ele nga fasi ya o mai ya Yesu, o Yesu la. O le atali fo o tavita. A o le atua o le utangata. Le wa nofo le nofo ali o lona tama i le langi ma le ola e fa babau. E fai o ia ma fautua mo tātou i lona tama. A tātou tilo rale mata ngō fie. A fai tātou te tau ma fai e fa o ngā le tupu tama i tai. E ui atua ia tātou talo i le atua. A wa o Maria i lona alo, a o le alo i lona tama. A no pumonia, e le ai, le lava, sa tātou talo sanga, po se mana onga e tātou te wha leo matu ina atu i le atua, e ui atu i le tinapa ia malona alo, e le wha fonga ina matali mai e le atu. Whai ngō fio le awala mo i tātou, pe a tātou wha ataua ina lo tātou tina, lea na fua i mai e Yesu e ala i le feast day le asona nafi. Our Lady of Sorrow. Lea na fua mai a tau Yesu le koluse wa sila atu i lona tina ma le so'o wa ia lo fangia ona ia fetala i atu lea whaauta o lo tina whaauta o lautama. Ia tātou talo la ia Maria le tina si tia i le langi tino ma le nganga. Ia e talo mo i tātou ma le lalolangi po ngā tia. Ai o le taualunga le nao le tātou wha asoa le nefi afi. Ia e winga ia Maria le tina si tia i le langi. Ia ina ia wha penao na mau e foso tātou malam la maanga. Ai a yeisa u pesili. Ia i lea wha ina lava lo pesili mai. Ia po lea fo isa u pesoa soani me sa wha asoa. E wha upopo e wha matalanga ua au inatu. Ia e mau fo i lea wanoa. Ai tau ina i manuia malo longo le nei po, sau nia i tātou mo le taulanga pa i o le misai le aso antai au, ma i whapenao na manuia ai le whai unga le vai aso, ia mai se ngā luenga o whaatali mai mo i tātou le nawa ia sa, manuia tele malo longo le nei po, ia tātou to anga laule lo salio al tina pa ia ma talo atu i antai ai talo mai mo i tātou, ma le nei lalo langi po ngā tia tātou whai ua le whai longo le koluse, ile sua fo le tamā ma le alo ma le nganga pa ia. Amene, amene.